Chokihela Police Station angkang Koilamatia Hawar, Resak Hidi Arlong Pira Sartok Berong Amekar, Bidate Ranglapen, Santi Kilimpia Tumasopi Adagwam, Kalitang, Mahun Terangpi Artaner Kep, Ausopi, Biscuit kecho penajok, Aprandam Nanjilo. Kedamtang Preni Pai Krekitho Marni, Koilamatia Hawar, Resak Hidi Arlong Pira Sartok Berong Along, Edon Ahem Munit Kithi Along, Kachetong Ararutum, Sa Biscuit Kijunpen, enut Ningkan nerkep Ausopi Apran Kedam, lapen thomkep sosiatum Bogajan CHC Hospital along kachelang damnang koklo. Kepachini pona tengke Koilamati Arlong Pira Lektihem Arleng Kithinang Kidunatum Santipura Longpen Kata Biscuit Kewanpen Kecholong atum ansi bangso kisung chetong ponang. Prangsi birtagalang aradon kata nilhin dan kardon kipezirilo kardon non nili nang humri nang ko birta kelehano kedamtang tarik ni pai kriket homarni ino ladak sar tok biarong ame karinut ciwayu la bangso ciwayu arni nangadun hut biskut khasta biskut pene wal la bangso khasta biskut ki chupen mahun kerang pi tu alang li arta ningkan nerkep alang li ke la bangso biskut ki chupen si chidor lo la benon amat bukajan dipu medical college la pen along kaprek hospital long kachelang bang koiso se aradatum aning bang apokusu keso asonang dusi atum hospital long silang pondaka Bangso Biscuit kecholong penajok Apran Kedam nang joy Kalitang Sermahun Terangpi Arta Ningkan nerkep pusi Bangkepon Bangso Kutaka Bangke food poisoning lo Nasinona matke niltum keso atum anapan silang heman pon bomno pusi ninjepon Jadi sini tinggal sonala ke food poisoning case lah. Onani pen punya biskut wan sila cumco si amuluk men masih soruk jadi food poisoning lah. Dan sila dah kithi yang tenyut lah. Tapi non hospitalized itu main kau dah ni kiap akses. latum phan kona na hospital long se No, nadang tum ke bokajan along do bang kau ni do, mungkin di food do apa di mapulong do. tidak lah keso ang thega son la kan Ke pokan ni sidam ada ko. La pusona kisung ki phorar tumaphan local NSC Pavitra Rongpisita Bogajan CHC Hospital along Humri Damsi keso dara tumaphan langdampen dowai imu baganam gari motor lapen akenang sot ason rampa jodekan MSC Rongpia sang hopen kaningje pona tengke bangso puthak konar biscuit ma koso akora longsi kachelang ma bangso puthak civil SDO phan pachini ponsi ketali basai dengpontang lokasi ninjepong তাত মানুহ এক্সপায়াৰ হৈছিলে তো এক্সপায়াৰ হওঁতে মানে মানুহবিলাকে আহোঁতে বিস্কুট লৈ যায় আৰু সেই বিস্কুটখিনি মানে তাতে খাই প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামানৰ পাছত মানে ৰিয়েকশ্যন হ'ব ধৰিলে পেট কামুৰিছে কাৰোবাৰ পেট পায়খানা হৈছে বমি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তাৰপিছতে এইটো আজি কালি 8জন মানুহ ইয়াত হস্পিটেলত অনা হ'ল আৰু আজি আকৌ কালি ৰাতি আৰু আজি প্ৰায় 20 জন মানুহ ইয়াত আহিছে গতিকে এতিয়া মই চাইছো বাকি সব ঠিকে আছে Nonamat Bokajan CHC Hospital along thomkep sosiatum aphan silang pon bomlang anparta hinia bang kiso kitan uajok Dimapur Hospital along an ponangkok la pena jaha katum aphan ke Dipu Medical College and Hospital along silang pon bomno pusi bilta long do Koilamati pen Samson inti la pen Bokajan penanantera karbiang nongno